Iki pada mamben pen. Ya kurban nih cong. Kita kurban. Ya bemara tunjan cila rokok beli rokok bayi. Sambil kurban. Oh iya mbak jerat jere. Cukup be korban deh. Itu nggak korbanan. Kita kurban. Ayah koreng tandi bengala kurban pak kalau si soki boleh nggak kaki duh. Palang. Ya korban nang kok pen. Aning kaki kita yang nih kini si harus crossing aja ben. Muntang di raja. Ima kurang aja mengkuro otak melalui. Abel ciling akhir malah nak korban na. Menumben kaki ya. Hari tak kira bepen singi be kaki tetes rotul mustaqim ben. Mana iya? Muntangan di raja desa. Jadi kalau bentar be, baki bembe. Tunggu di nak kiri tang be ya. Itong go cong. Tak kira bening kaki dia. Mak ku yang aku repan ku tak be cong. Dia tak be kata ya. Mau itu pangko ini kalau mustaqim. Jurah be. Yam ben sok ke. Manter na wiji tak oleh mbe. Aku oleh panapan tu memang. Takut benar. Sila betul apa itu? Hari ni gini ria. Todus ke pendi mengelari, ini pendi kene. Malah seraja boy. Le monare ya. Positif ria. Raja mon dia. Raja mundur. Dia. Ada raja. Kita tanggi, cuma nari betanggi ini tes betul kita ngendi korban dia. Jambung awan. Makan, mari makan. Iya lagi kita makan. Din. Embe niki com, anu na Din, embe niki goreng, Din. Sabar itu. Ongguan. Iya, Din. Kencang kok mau lihat. Bilay palang. Ang ambil lang ungku. Palang. Dong! Teh, tambere gimana mbak tambere? Bebe apa? Dari tambere yang? Gimana tambere?
Ben kaki. Apa dia orang macam tangan bere? Dia kau pengen bekar ya. Kemang tangan bere gimana mah? Abelante ke luka. Ben kaki mana daftar lagi korbanan berengko. Apa daftar lagi kurban bere macam apa? Iya mangkan jaringan kaki tak pernah korban sekali. Kaki kan banyak mbek. Berarti begelak ki widak begedak saya kurban ki berarti benimben kaki ki. Iya benih pen, mangkan nari ya pen. Pen boleh kok berantak korban doang terus ke kaki. Sambil kaki dia korban sambil. Ben kaki banyak pas tak korban sekali. Tingkok satria korban kedua, korban embe, korban perasaan. Kemang. Kita mulai boy.